Hello. Hello ba, kani ka jingbam jung pikal along ready mo? Te ngilai para ayiki kena delivery jung imta. Okay ba. Day kat nom tu ba. Long bang CGP. Kalong han, total kan day kat arspa san pau ma. Kat aspa santo. Kumlo ba kapay kat aspa santo ba mene pi ong nga praspa arpo? Mene ka first order ta ka day praspa arpau gan, tang ba hadian ba kila don ba call biang na yeng jung pihi. Te la at lang ka tu ta kal along total kat arspa san pau gan. Mano ba kol biang mo nga ngam susu di ba ang nga kod ita mga tina si moda mga. Ngam te praba mo te sung bahai syukli na tu na yeng jung pisa kata. Mano ba order li sige ayo kasaga jimbam extra. Kum ke iba fry order? Pet mo ba ka first order jung pipan artli chicken chow, artli fried wonton, lightly fried rice but ki salads. Te hadian la don ba call biang kila pan extra sa u mixed fried chow, french fries but chicken wings. Ha? Mano ba order sa kita? Tama. Mesya mano ba order you extra? Order start to mix fried chow but french fries but chicken wings. Try ba? Bakla pi try man. Nek don ki niki kena imat nga ay ka phone haki. Te imat kila order bakla imat. Try di kena hi. Te long ba ban cancel no gitu. Ba ben cancel te mla armo nomor pil ada order te ngila ada chat la ada packing route ta. La ada packing rumah ba. Tengok so ong long takan gidi gidang pi kena te long susulang am. Kita kena beli kila share order tengah ai ka phone haki bene bakin ya bat ti beli try la ya phone la dial kum tu barang sedap phone ya ti mat kila ya order kuma extra kan try pistu yang ki kena te dang la i bane ba ban cancel no Ba ngi stu mo bagi dik kena tang ba kebam ta kebam am kena ne rang ba ru tang ba ong ki kena te ngim syat ti jingbam kai ngim syat jingbam sya ta. tas susu lang sa ba to ya prakasi gumi ya trekam ya susu hingar ba trekam gumi tama ang tenteng don di bakla ni tangi dang susu hi prakasi Para kasih kan ba pidum perkat ma pm nam ta ka jing du nong ka jingi. takin nga nga susu hi kata nga susu bahaya kata prakasi kamalong to sulit ni sukan sa kam treksim chu to order no Pila si ong pi ba ben cancel no ate. Kani am kala dik fraud ba. Bakla kan ha ba pi order ma pi ta ngila pen biang lut am ba. Menta pin si kunok kala yingi te si ni ha. Takin ba takin so si mo nga don ki kon man ta long kom takin ya so bit man la khmat jungki ban yu ne ba khat nya de te balong te long takin cancel lo kan abun te ba ki kon man tip sino kan Pej ba ya kata ka jing bun kun ka jing pi tang tep mo ka syong be ha ka family planning ka jing pi ba i ko ngi jing pi mo ngi tang te be res pang kata. takin ngan ong kom kan hiru la di ba so ba ki kon na kunung am bam dei ban sim order Pej ba ki customers tang impej mo ka rta ka jing ki. beli me dakran akum tapan tip si si tip am gidi ong ba ki ong customer king customer gidi si hem no le trikam dan sale ba pi O kamta mo ba ki CM siya pa kim ju ya dat dor tang badat ma pi. Besok bahaya mana nak kerana Pai pak suru le bahaya nanti restoran temen lem no. Pak order sedukan ngan wancim lima mentala ngan sawan sepet le nak adukan minut dah keren bahaya entah. Apa dawan nasi sedukan tema. Hai gadang dukan tema. Hang ni hapo Red FM prank call mo ba? Rengkol. Lah. Lah. Sorry lah mo bro. Mana nak bahaya nombor 2 di villa. Ki ai ki tu na yeng jong pi tu balai order bam menehi. Macam mana nak bahaya nombor 2 balik perang